ufuna ngenze njani ngithi ngiyavuma ngiyaxolisa wayikhuluma lento mfethu hayi kulungile sekukuthi nje mina ngiyigwinye engawasanye nkamisa usentam kwakho and I have mina ngengishaya umaka kumele ngishaye wena ngikolosile ngizinza ukuzinza mina nemabhebese angeke nje ngize ngiye ndawo if ukuthi bona bafuna ukuthi lapha senze noma i-DNA mina I'm down ayikho inkinga ngiyakuzwa angazi noma ngiredini for iqiniso hayi kwenza kakhulu gogo kwenza kakhulu ngithini ukuze angi-understand Kibe wash out Nginodladla iqanda leGoodman Jomanes are back on your screen. Udladla is still in the picture. Sizomkhumbula udladla ngulo wayekade lithwasa wa end up ethandana nogobela wakhe which is umama kaChicken. So wathi xa ithetha kwi last season wathi ingubo endala ilala ingane. That's what she said. Why explain into kaDladla wathi yena akazange avuke abone uDladla eyelo wa decide uthandana naye into yabo yaba spiritual. So that's what she said. So uNtokoze be worried ke kwi last season esithi uDladla uzothatha amafaka mamakhe. Ngoku sidibana noDladla baphila life yakhe nomama kaChicken. Life yabo baphumile endlini bayazihlalela and uNtoko noChicken bathi abamazi umama bobuhlala lapho usuke waphuma wahamba akhona ke amaxesha woba usuke uphuma uhambe bayathithisa abantwana. So uright yakhe ayozipholela noDladla wakhe baziphilela impilo yabo. Le isizini ibonakala hot. Ndithi umama ugibisela umntana naye umntana uChicken uyaphindisa kuyale phindiswana omnye uthi ndibethe na omnye uthi ndibethe. Sikhona ke sizobe sikhona sibukele. Abantu ke badla ngokhala kwi-reality shows bathi i-reality shows zi-scripted kodwa le uyaxoka akukho kwa script apha. Abantu baphila life yabo abalandeli ze rules kwi-director baphila life yabo ngendlela yabo interesting nje ikwanjomani. Yamthanda kumama kaChicken uloud uthetha into ayithethayo ngexesha acinga uyithetha ngayo. One thing eye yaba sad ke apha umama kaChicken uthi waphansi wazifaka phansi kwetruck and le nto wayenza ngamabomu andiyazi ke beyenzela ntoni lonto le ecabe beseyidiniwe ukuphila and ithi bingasikokuqala izama lonto le. Afumana uncedo ke akafumana uncedo adibane nabantu abazothetha naye bamkhansilishe shemakhabhodle. Kule isizini amathwasa awekho amathwasa isigodlo sivaliwe. Umama kaChicken akekho uthuthile uhambile uyozipholela. Bekhe kwakwivideo kapha kwi-social networks esithi umama kaChicken yena uyibona again akasisi sangoma seyishile phansi zonke izinto zesangoma. Sazi ke sizawubona xa iqhubeka ngoba uthe kulaa video balwabodwa beyifamily and xa iphindisela kuzawufakwa apha ekhayeni. So wadecide uthatha inkosi empilweni yakhe. Asazi kanti ufuna uthatha into ebisenzeka kulaa video or into ayithethe kulaa video ndiyisise apha. So sizawulandela ishow simva uba uthini na umama kaChicken. Azoshuba ke kwanjomane. One thing I can tell you about le show awusoze ubhoreke nje. Awusoze ubhoreke xa uyibukele. Ngithanda xa ithi ungakwenzi ube ngumthwalo ungakwenzi ube yijoko. Gogo babiyo ntombi zimcela uthando queen of drama. Bhale uChicken udingiswayo akasekho udingiswayo kwi-pitch bohlukene udingiswayo. Samkhumbula uba uChicken ebemproposile ku-last season ebeproposile udingiswayo wavuma kodwa ngoku akekho udingiswayo. And then kukhona nendaba zemali xa bebekukho i-loan washiya inkuntyula ye-loan ekufuneka uChicken eyibhatalile. Kuninzi. Sizoyilandela ke le show njebe ibiqala namhlanje ibiyi-first episode. Sizoyilandela every time xa befaka ishow yakhe sizawubuya senze i-reviews. Okay, let me leave it here for today. Kindly subscribe and join in the community. Thank you so much for watching. Until next time, until the next video, ndinithanda. Bye bye.